Znači, zato vi ne možete biti zajedno, zato što su Srbi užasni. Albanci prosto žrtve. Albanci su žrtve sopstvenog neznanja. Oni misle da su njihovi interesi najbitniji. Ninoslav razgovara sa albanskom decom pored ruševina manastirske ekonomije koju su pre 3 godine spalili njihovi roditelji. Sada oni ovde vode krave na ispašu. Ninoslav je za njih Amerikanac, s njim oni mogu biti otvoreni. Istovremeno pogledajmo unutrašnjost izgorelog manastirskog imanja. Evo na zidu otisaka onih koji su digli svoju ruku, a među kojima je i prilično dečijih dlanova. Konačno evo i cilja zbog kojeg je sve ovo i učinjeno. Velika Albanija, izgrebana ekserom po izgorelom Malteru. Dok je francuski oficir sa zanimanjem govorio o perspektivi internacionalnog Kosova, najstariji među okupljenim čobanima, gledajući monahinju koja odlazi, na svoj način izvodi zaključak o tome. Ako bi ti malog Albanca pitao kako on vidi situaciju i šta bi bilo ako bi se Srbi vratili na Kosovo, ako odgovor na to pitanje bude ovakav, onda razmisli o budućnosti. Ako mladi Albanac sada tako misli. Moja udaja je, verovatno sa aspekta Albanaca koji su drugačije vaspitani, dotakla neke veoma duboke korene. Oni su počeli da me doživljavaju kao nešto prljavo i neljudsko. Smatrali su da sam prevarila čitav muslimanski albanski narod i zbog toga treba da budem proterana. Prvo moje pojavljivanje u rodnom selu posle svadbe pokazalo mi je da čak i bliski rođaci, naravno osim roditelja, više nisu želeli da me vide i to mi je bio znak da mi više nikada nećemo biti zajedno. Svakim danom sam to osjećala sve jače i jače. A kada sam počela da radim, to je dobijalo krajnje forme. Kada je publika videla na ekranu lice izdajnice koja je učinila takvo zlo, udala se za nevernika, posle je bila samo mržnja, mržnja i samo mržnja. I evo nas ovde. Živi smo. Sve će se to nekada valjda završiti. Hajrije je Albanka i ima 40 godina. Pre 20 godina je ona, muslimanka, učinila nemoguće. Zaljubila se u Srbina, udala se za njega i počela da rađa decu. Sada ih ima već 3. Kaže da će oni sami izabrati veru kada odrastu. Zloslutne 99. godine Hajrije je sa porodicom morala da pobegne iz svog doma u prestonici pokrajine u Prištini, ovde u srpsku enklavu Gračanica, gde je kuća roditelja njenog muža. Ovde je ona našla svoju multietničku zajednicu koja se prostire na samo 2 kilometra. Iza nevidljive granice geta ona ne izlazi već 8 godina. To je opasno. Ona se trudi da se ovde na ulici što manje zadržava. Put kroz enklavu je otvoren za sve, ne samo za Srbe, a njeno lice na Kosovu je svakom poznato. Ovim pozdravom na maternjem jeziku Hajrije je svaki dan počinjala čitanje novosti albanske redakcije na Jugoslovenskoj radioteleviziji u Prištini. Još 90. godine, napuštena od prijatelja i rodbine, ona se zaposlila kao spiker. Njen posao nisu bile analitičke vesti i snimanje propagandnih materijala, ona jednostavno čitala vesti, a kada je uveče dolazila kući, čula bi da su starijeg sina istukli na ulici, a malu ćerkicu u šetnji gađali kamenjem. Odnos dece prema albanskom jeziku je loš još od detinjstva. Deca imaju tu sliku koju su godinama gledala sopstvenim očima. Oni su živjeli pod stalnom pretnjom i bilo im je teško da shvate zašto se prema njima tako odnose. I sa kim onda da govore albanski? Mi nemamo ni jednog prijatelja Albanca, a za razgovor je kao minimum potrebno 2. Da biste bolje shvatili atmosferu srećnog Kosova tih godina, kada je Hajrije činila prve korake jedan za drugim u prazno, dovoljno je baciti pogled na kadrove te iste jugoslovenske televizije. Evo prosperitetne Prištine sredinom 80-ih. Pogledajte par mladih srpskih studenata. Dopisnik ih pita šta misle o bratstvu i jedinstvu na Kosovu. Neću da vam odgovorim. Plašim se. Vi ćete otići, a ja moram ostati ovde.
Početkom 80-ih po čitavoj pokrajini krenuo je talas albanskih nereda. Ponovo su počela ubistva, paljenja i zverstva. Na Kosovo je bilo uvedeno vanredno stanje i izvedena armija. Pod parolom Kosovo Republika, Albanci su isprovocirali sukob sa policijom. Pogledajte kako među zadržanim aktivistima policija vodi mladog Albanca. Pogledajte značku na reveru njegovog sakoa, crni orao na crvenoj pozadini, Velika Albanija na Kosovu 80-ih. U takvoj situaciji Hajriji je bila potrebna određena hrabrost, ali ona tada nije mogla ni da zamisli ovo što se danas dešava. Naravno da joj nije moglo pasti na pamet da će je stremljenje ka nezavisnosti njenih sunarodnika, koje je ona iz shvatljivih razloga odbijala da poziva na oružje, u konačnom ishodu oterati upravo ovde. Za sve okrivljujem vreme. Vreme je za sve krivo. Vreme i način života u svetu. Mi idemo prema nekom novom poretku kojem se, kao što vidimo, moramo prilagoditi, a za to je opet potrebno vreme. A imamo li ga? Do početka Drugog svjetskog rata Srbi su činili ne više od polovine ukupnog broja stanovnika Kosova, a u godinama okupacije njihova brojnost se dvostruko smanjila. Pritisak na njih nije prestajao čak ni posle pobede. Komunističke vlasti su zabranile proteranim Srbima da se vraćaju na Kosovo. Kao rezultat toga, krajem 80-ih, Srbi su činili samo 10% stanovništva pokrajine. Danas, 8 godina posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo, Srbi i Crnogorci saterani u enklave čine ne više od 5% stanovništva, a njihov broj nezadrživo se smanjuje. Šta je po meni veoma važno? Ta velikoalbanska struktura koja je formirana za vreme Drugog svjetskog rata, ona je gotovo potpuno nastavila da živi, ali sada u okviru novog komunističkog poretka. Bivši nemački i fašistički agenti jednostavno su ušli u strukturu novih vlasti i nastavili projekat Velike Albanije. Srpske enklave na Kosovu, geta u centru Evrope u 21. veku, to su teritorije koje žive od nasilja do nasilja. Mnoga sela guše se od đubreta, jednostavno zato što ga nemaju gde odlagati. Zato ovde nema bodljikave žice ili kontrolnih punktova, nema čak ni neke crvene linije. Sve je politički korektno. Granice enklava omeđene su strahom onih koji ovde postoje, mržnjom onih koji su ovo učinili i strašnim iskustvom ljudi koji rizikuju da prelaze granice i da se ne vrate nazad. Treba ćutati, začutati malo i odmoriti. Dobro je ćutati, ženja. Dobro. Šta je to život u getu, Mitra zna bolje od mnogih. Profesor ruskog jezika Mitra Reljić se još 1996. preselila na Kosovo iz srpskog izbegličkog kampa sa severa zemlje. Njeno bežanje počelo je 1992. iz uzavrelog Sarajeva u Bosni. Žena koja veruje spasavala se od beskonačnog rata i mržnje. Želela je da se nađe bliže kosovskim svetinjama. Ona se naselila u Prištini, gradu u kojem je tada živjelo 40.000 Srba. Godine 1999. bilo ih je 400, 2003. 200, a pred pobunu 17. marta 2004. bio je moment kada je od Srba u gradu jedino ona ostala sama. Ja sam se borila. Shvatate, kada sam bila slabija, ja sam se tada borila. Dok se Albanci ponašaju potpuno drugačije. Oni kada su snažniji, uništavaju do posljednjeg. A kada osete da su slabiji, oni su baš slabi. Tog dana su Mitru spasili među posljednjima gotovo 24 sata posle početka.